Maya paabak po kaya katamungan. Kambening kaya katamo sariling kapaldanan kaniting misa. Pakiabetalan man puding makatuging intensyon. Para king pasalamat dari. Mayor Teddy and Mrs. February Tumang. Chris and Rona Gomez and family. Jose Pepe Hizon. Pacifico Cortez and family. Alan Maricel Manalo. John Vincent and Angelica and Torres and family. Parking wedding anniversary dari. Gomer and Nelia Manalang. Parking special intention dari. Deeds and Lito David and family. Felipe Fajardo. Edgar Canencia. Maria Lorena Pamintuan. Rita Estoya. Rosel Montemayor. Villamor and Rizalina Tolentino and family. Para king speedy recovery dari. Brother Patajos, Father Rig de la Cruz. Para king healing dari. Norma Kiambao, Riza Figuracion. Para king kaladwa dari. Domingo Senior, Lizel, Domingo Junior, Cecilia, Carmelita, Jesus, Roberto, Rodney, Bayani, Maxima, Primo, Gregorio, Maria Lerma, Julio, Jared, Kino, Leticia, Victoria. Pakiabay naman po king hiling dari Susan Simbilio. Opo. Maya pabak po kaya katamungan, kapabalwan po, ing koronadang larawan ng Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon, dumaloya po king parokyang sakop ning kakatam vicariate, ing Holy Redeemer po. Uling itamo po ing host, king vicariate, king daratang pong 67 canonical coronation anniversary king September 8, magumpisaya po dumalo bukas, July 10, 2023, Lunes. Manibatan niya king kayang kapilya king arsobispo, ing parokya ng Santo Domingo de Guzman, yang muna ng Dalawan, itamong dalana na ding malalarawan, nung malyari ang tabayanan tayo po bukas, ing pamaglabas ra, magumpisa Lagundi, Santo Cristo, Parian, San Antonio, Santo Rosario at San Pablo. Alas 3 ninggat panapon ning paglakod king malalarawan king arsobispo. Papunta Santo Domingo, karas king harapan ning pisambanta mo, tok nang yang saguli, banin sensuan na lang among arni, kabang titiktiglaking kaya katamong kampana. Pasibayo po, nung malyari ang tabayanan taya po bukas ing pamaglabas ra. Magumpisa Lagundi, Santo Cristo, Parian, San Antonio, Santo Rosario at San Pablo. Alas 3 ninggat panapon, ing paglako daring malalarawan king arsobispo papunta Santo Domingo. Dakal pong salamat.
Pakiabetayan naman po, yung special intention ay speed recovery ng Nenita Malyari. Susan Simbilio. Koronatang larawan ng Los Remedios at Santo Cristo del Perdo. Dumalo yung parokyang sakot ni Talakad tamo po at magyabe, kimpamukulat na kanta. Mititipon tamo po anting neto nga pamilya, king lagyo ning ipampo ning anak, kampo ning banal na Espiritu.
ing grasya ning ginuta mong Jesucristo, ing lugod ning Diyos pa, ating pamakyagom ning banal na Espiritu, manatili siyang parati kaya kayungan. Maya payabak po. At syuta na pong iniking kalabing-apat ng Domingo ning karaniwan a panahon. Kabang umpisan tayo po iting Santa Misa, si siyantala po rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Itamongan po, magkumpisal ko. Patad, uling ni kasala kong gina, kingisip, amano at dapat at miyayaliwang kakulangan. Uling itay paning ako, pang Santa Maria Kapilan Mandirhen, karing sa Anghel ng Pong Santo, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo po, King Diyos sa ginutang. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamongan sana king biye alanangga. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginupakalulo. Manalangin tamo. Ipa, ginuning banwat yato, panwanan da ka kambe ng Yesus sa yanak mo, uling pe pabalong mo kaya kami, nung numuke anti pakamalan. Gawan mo king mapakumbaba at makasadyang tanggap king maya pabalita, uling papakit mo ingke kang sarili, karingating kamalayan king karelang kalukan. Katmuan mo ing kalukan na ita, king kaya kang kamulub at king kapanaligan, apag masabalan mo kami. Bustan mong ingkya kang kapayapan at kapaynawan,
mamaleke kami busal naman ning kagutgutaning biye, kabang magkapilit king maging mayap ng alagad Jesus. Itihaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibad, king libro ning propeta Zacarias. Inginu sasabihan na iti, magsaya kayo king puso at kaladuang memaled ning Sion. Kulisak kayo king tula, ikayong anak ning Jerusalem. Lawen nyo inke kong hari, daratang ya kaya kayo. Daratang ya kambening pamagwagi, amponing tagumpe. Dapot, mapagkumbabaya, at metong yang asno ing sasakyan na. Metong yang bisero, anak ning gendong asno. Ilako na laring karo de gera, karin Ephraim. At ding kabayong pakigera karin king Jerusalem. Ding pana ang magagamit king labanan, kaya langan siran. Ingke kong hari kapayapan, ingkeyang itatag, libuta ding mayaliwang kayarian. Ingkeyang papamahala, magmula king dayat malat, angga king kasumangit a dayat malat. Manibat king ilog Euphrates, ang gana karing sepo ning yato. Amano ning Gino. Purian ke ing lagyo mo kapilang paman o kakong Diyos at Ari. Purian kay lagyo mo kapilan paman o kakong Diyos at Ari. Purian kay lagyo mo kapilan paman o kakong Diyos at Ari. Ibulalag ko ingke kang kamalan, o kakong Diyos at Ari. Alanganga ing pamipasalamat ko kaya ka, king balang aldo, pasalamatan da ka, at purian kapilan paman. Malugod ya at mapaglunos ing Gino. Banayad ya king pamimwa, at kukupas ing lugod na. Mayap ya lub ing Gino karing sabla, ing kayang lunos sa tsuking sablang dapat na. Ding sablang lelangan mo, puryanda ka, o Gino.
At ding memalen mo, pasalamatan da ka. Ipamalitara ing ligaya ning kekang kayarian at ing kekang kayupayan. Tapat ya ing Gino, karing sabla ng pangako, at pawangan mayap ing dapat na. Sa sopa na laring maliligalig, at tatalakad na la retang at tsuking kabiguan. Pamamasang hibot, king sulat ng San Pablo, taring tao Roma. Kapatad, kayo mabibi agpang kingaduaning pikatatubong pangatao. Nune mabibiya kayo agpang kingagyag ng Espiritu. Nung tunipin ing Espiritu ng Diyos, manuknangan niya kay kayo, ninuman ing panuknangan ning Espiritu ning Kristo. Eya kang Kristo. Nung Espiritu ng Diyos, eya papasubling mi kang Jesus, manuknangan niya kay kayo. Ing pepasubling mi kang Kristo, pasublian niya naman king katawan, ang makatmatatas kapantasan ng Espiritu, iyang manoknangan kay kayo. Uliniti, kapatad, atin tamong katungkulan, dapot, para mabiyebye, agpangkingagyag ng ketutubong pangatao tamo. Uling nung mabibiya kayo, agpangkingagyag ng ketutubong pangabiye, mga mate kayo, dapot, nung agpang kingagyag ng Espiritu, pepatay niyo, ing marok ng pangatao, ing katawan, miya kayo, ing amano ng Diyos. Ikpa, ginuning banwat yatu, pepakilala mo karing tawong musmus, ding misteryo ning kayarian. Ing ginumanatili kaya kayo,
Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. King oras sa ita nga nang migsalitang Jesus. Ipa, ginuning banwat yato, pasalamatan da ka, uling pepakilala mo karing taong musmus, ing mo pepakilala karing mga biyasa at matalino. Wa ipa, uling itiying sarili mong tula at kaburian. Ing sablabi niya na kanako ning ipa ko, at alang makakilala king anak, nunemo ing ipa, at alang makakilala king ipa, nunemo ing anak, at detang biryanang makakilala kaya ning anak. Lumapit kayo kanako, kayong sablang magkasakit at mibabayatnan king kekong pupusanan. At ako dinanda kong kapainawan. Pusanan niyang pawud ko at magaral ko kanako. Pablasang mamu ko at mababalog at makatuklas kong kapainawan para karing kaladwayo. Mayan niyang dalan ing pawud ko at mabayat ing papusan ko kaya kayo. Kapatading mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Pasibayo po maya pa abak kaya kayungan. Pagigretso pong maya payabak ding mas mayap yu pong kasiping. Sige po, maya payabak po kaya katamungan. Baliyo po kabangakakit da kayo po at kakabangakakit kaya po ing masalang aldo. Akakit ko po ing mas masala po, ing kaya kayong kasalpantayanan, palakpakan nyo po din kaya kayong sarili. Domingo na naman po, abe-abeta na naman pong pupuri, pasalamat king nga pong Gino, karing grasyang tatanggapan takaya, mas malakas pong palakpak king nga pong Gino po. Iyo po ako tangatlo na ako pong banuang makadistino po king seminaryo. Ka-ordain ko pong pari, apat na ako pong banuang pari. Ka-ordain ko pong pari, may destino ko po ka rin king Balibago Angeles. Metong kumo pong banwa ka rin, kay ba't ko po ka rin, dinestino dan ako po king seminaryo. King atlo ko pong pamagdaton king seminaryo, po tangakakit ko po ding seminarista. Atin pong moments, atin pong time that I cannot help myself but to reminisce. Nang minsan pin po maiinggit ko ka ring seminarista. Kay ba't sabihan ko king sarili ko, mapa niyang seminarista ko, mapa niyang kalupa ko rening seminarista nga reni, mayaning gana-gana, alang masyadong problema. Baloyo po nung kapilan ko po ay isipita, potang patong-patong no po rin ka na akong isipan, potang mapagal na ako po ka rin ka na akong gagawan, ning minsan maiinggit ko po ka rening seminarista, ikayo po, eyo po ay isipita, ning minsan po, amimiss tamo po, anyang elementary tamo wale, anyang high school tamo po, anyang anak tamo po, alata pong makaing problema. Baloyo po, nung nanong problema tamo mukanta, nung makanano tamo pong mikabakal, pota nga sigurado tane po yung bakal tamo king eskwela, masaya tana ale, milabas tana, o kaya potang balo mong lumubla naman king eskwela din kaya kang kaluguran, din kaya kang kakyalong, masaya na ka, misadsad na ka, milabas na ka, makamisla po retang panahon, na excited tamo po balang Biyernes. Bakit? Uling itang Biyernes na ninggat panapon, tamo po pigagan na kaning oras. Pwede tamo pong mamyalong makaba. Bakit? Uling alang klase kinabukasan. Makamis po. Retang makanitang panahon. Detang alata pang masyadong problema. Lalo na po ngene, potang akakit ko po ring anak. Baloyo po nung nanong problema daring anak ngene, nung makanano do pong paganandetang karelang lato-lato, halimo po, kanyaman po yung maging anak. Iisip ko po yung makanyan, lalo na po tang patong-patong na yung problema tamo. Baloyo po, tutuytang sasabihan da, na potang metuata na, potang patong-patong nala at may gumpisata ng mika responsibilidad, karinya mas babayating biye. Yako po panuwalan ko, lalo na karingating edad kaya kayo po Kenny, patong-patong la po rin kaya kayong isipan, problema king kaya kayo pong pamilya, responsibilidad king kaya kayo pong obra, miyaliwata na po pagdalanan at pupusanan. At potang mi patong-patong la po rene, tutula pong mabayat. Tutula pong mabayat. Nang minsan po daratang kaya katamo ing mibabayat nan tamo po.
karing kaya katang pupusanan, dakal na pong mabayat, king bieta mo, ning minsan pin po pating kasiping mo, mabayat na, ali mo po, alam nyo mo po yung kasiping nyo po, ano lupa yung mabayat? Lupa yung pong mabayat, yung kasiping nyo po, ne? Miyayaliwata na po pagdalanan bayat, inyapin po karing ating pupusanan, karing dakal responsibilidad, iningke katamo pong ebanghelyo, this is for you. Pamilyar tamo po king ebanghelyo tamo po ngeni, ali mo po, yapin po initang king English nga na, come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy, and my burden is light. Baluyo po niyang minunaking binasa, ining ebanghelyo, medyo melito ko po. Nganapin po nining kaluguran kong pari, tuldok mo yung pagitan. Itang mo munang sentence, pansinan niya po. Itang mo munang sentence nga na, come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Di nanda kayong kapainawan, nga na po nitang first sentence. Kay ba't tuldok, ketang tutuking sentence nga na, take my yoke upon you and learn from me. Pusanan ye, ing pawud ko. Medyo may lito ko pong bagya. Bala ko sanang di na nakatangpay nawa ni nga pong Gino. Ot atin niyang papusan kaya katamo. Nanong buri ng sabyan, nining take my yoke and learn from me. Pusanan niya ing pawud ko. Itamongan po, balo tamo po, na inyang panawon da po Jesus, ing pawud, ing pamatok, king Tagalog, ilapin po detang lalageda, king batal da puring kabayo, king batal da puring baka, bayo la po sarol. Ewari po, ilapin puring pamatok reta. Deng pamatok po anyang panahon ng Jesus, panela pong pang-adwa, ela mo pang meto nga kabayo, ela mo po pang meto nga baka, panelang pang-adwa. And then I suddenly realize, ingaman wana ni nga pong ginong painawa, aliwa naman itang alatang gawan. Ingaman wanang painawa, itang balo tamo, deep inside of us, abaya na katamo. Sopa na katamo ka rin kaya katang pupusanan, sopa na katamo ka rin kaya katang dadalan. At iyang maging sangkanita, nung bakit maging panatag tapuso, agyang pang dakal tapagdalanan. Baluyo po kaluguran kong kapatad, o yaning panagkat na, ni nga pong ginukia katamo. Yaku manwala ko po, nga pong ginubalo na laring krisis king bieta mo. Balo na laring pagdalanan tamo. Balo na laring responsibilidad tamo. Balo na laring sangkan nung bakit kakabayat ng tamo. At inya mo pong meto nga balo nga pong gino. Balo yu po nung nanong nabalo ni nga pong gino. Nabalo nung pasahop ta kaya. Nabalo nung lumapit ta kaya. Uy, tamoy nga nabalo. Because that will always be a personal choice. Ita mo pong magdesisyon ka rin. Watutu ka kabayat ng tamo. Pero ingkutang, pakiramdaman may nga pong Gino. Papasahop ka kaya. Lalapit ka kaya. Uy, tamo naman. Ingburi na ning apong Gino kaya katamo. Baloy po atin pinme kapag sabi ka na ako, neng kanong magmisa tamo, deng tema da po deng misa tamo, lalong-lalo na po tang sinabi na ning pari, ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Nano pong sasabihan tamo, neng minsan kakantataya pa, Ikristo meteya, Ikristo sinubliyang mebye, Ikristo datang yang pasibayo. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Inyapin po kanong tono na po ning kaya katang misa, ingkutang kaya katamo, the Lord is coming. Are you ready? Atin ko pong kaluguran na pari, nga na pong makanyan ka na ako, bala mo yata mas masanting nung baligtaran tayo ito. Imbis na, the Lord is coming, are you ready? Ing mas masanting nung sabihan tamong, the Lord is ready, are you coming? The Lord is ready, are you coming? Tuto naman po wale, aldoldo na ning biyeta mo, ingapong ginumakasadyaya, ingkutang kaya katamo, lalapit ta kaya, pasahop ta kaya, watutu, mabayat la rin kaya katang pagdalanan. Pero tandanan nyo po, karetang panahon na eta na agyo,
iyan ang bala. Atin ko pong abasang kwento na pong John the 23rd. Ing katamo pong nilabas sa Santo Papa. Ing pamituki-tuki da po ding meging tang Santo Papa, John the 23rd, kay ba't ni Pope Paul VI, kay ba't ni Pope John Paul I, kay ba't ni Pope John Paul II, kay ba't ni Pope Benedict, kay ba't ni Pope Francis. John the 23rd, atin ko pong abasang storya kaya, anyang panahon na pong Pope John the 23rd, at na pong karakal krisis, king mabilo gayato, socio-political crisis, economic crisis, miyayaliwa na po pati po spiritual crisis. Kay ba't bubuklat de pa po kanita yung Second Vatican Council? Minsan na bengi, Pope John the 23rd, at ning kapagal, king pati nga po na, baluyo po, bayo ne po sa ning pati nga po na, bayo ya po matudtud. Si Claudia po ketang arapana po ning kayang altar, bang kanita po manalangin. Baluyo po agpangking kwento, 2 minutes yamo po, ing kayang panalangin. Baluyo po nung makananuyang mengade, Pope John the 23rd, nga na kanong menalangin, kaya rin na pong menguros, nga na po king apong Gino. Lord, ing pisamba nene man kako, kaya, mas balo me, ikang makibalo ka rin kang tupa. Ika ng bala, mapagal na ako, matudtud na ako, nga ng John the 23rd. Ika ng bala, mapagal na ako, matudtud na ako. After 2 minutes, may yari pong menalangin. Baloyo po sabi na ning kwento, yapin po kaning peka manyama ng tudtud, Pope John the 23rd ito. Makanyan mo naman po kaya katamo. Watuto, dakal tama bayat apo pusanan. Pero paga nakana ni nga pong Ginoo, potang lalapit kayo kanako, sopanda kayo. Kayo magdili-dili. Minsan pong Foundation Day King Seminaryo, atin ke pong papyalong, sack race po. Baloye po yung sack race, di ba? Ita pong lulundagla po king sako. Pero itang gewada pong sack race, dening seminarista, yamo po pang metong, pangadwaya po. Ating metong atim, deng mi partner, ing metong at ne pong katabang-kataba. Ing metong po at ning kapayatan, lampayatot ya po, ining metong. Ing sack race po, itang wana ng bitis ning metong at itang kaili ng bitis ning metong, ila mo pong makadatok king sako, kay ba't sa belang lulundag. Deni pong mi partner, metong mataba, metong apayata malati, magumpisa po yung race, pansinan da, mitatawlila po king race. Actually po, ilang minyambot. Baloy po nung nanggewada, nung makananula pong minyambot, ining mataba po, uli siguro nge mi bata. Papansinan na mitatawlila. Dimput ne po ining meto nga malating tao, ining kayang kapartner, tsaka ne seke king pagona. Kay ba't iya pong linundag? O ita po, ila pong minyambot, ketang race. Baloy po at akwento kita, makanyan mo naman po. Inggagawa na ni nga pong ginukia katamo. Potang feeling tamong na misasadsad. Potang feeling tamong mapagaltana. Potang lalapit ta kaya, iyapang mismong mangarga. Kaya katamo, inyapin po ketang kwento na ning footprints on the sand. Metong nyamo po kanong Paris, a footprint. Ingatsyo, king dalampasigan, uling karetang panahon na magkasakit tamo, ingapong Gino, kakarga na katamo. Kaluguran kong kapatad, yan po yung maya pabalita, kaya katamo. Kuman po balo nung nanong pagdalanan nyo king biyeyo po. Pero lumuwal ko po king pisambanay ni, metong mo po yung sigurado ko kaya kayo. Ingapong Gino po, kaya beyeng mamusan, karing kaya kayong pagdalanan. Finally po, Basil Valdez, wari po, gewadeng kanta, ining ebanghelyo tamo po ngayon. Itang chorus na po ning kanta, yapin po yung ebanghelyo tamo po ngayon. Come to me all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Itang verse na po ning kanta, at ne pong kasanting, buriyo pong kantataya, nung baluye po, sabayan nyo ko po. Ne, nga na po nitang verse, itang lyrics na po, nitang first verse na ning kanta, nga na po, if you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God.
and He'll show you the way. Tutuya po, ale, po manyaman, king pakiramdam, potang manwala ka king sarili mo, at potang manwala kang ating apong ginong sasaup, karing pagdalanan mo, nanumaning mabayat, sigurado ko po, maging yang mayan. Lenyo din mo pong ining kasiping niyo po. Sige po. Lenyo po nung lupaya pa rin mabayat, ing kasiping niyo po. Lupaya pa rin pong mabayat. Sabihan niyo na mo po king kasiping niyo, hello? Sabihan niyo po king kasiping niyo, balo mo? Mabayat maning kaya kang pagdalanan, malago na ka man. Kaburida. Pero liwa po iting sabihan niyo po. O ini po yung sabihan niyo po, king kasiping niyo po. Sabihan niyo po king kasiping niyo, hello? Sabihan niyo po king kasiping niyo, mabayat maning kaya kang pagdalanan, potang abe ming ginu, maging mayan. O yan po yung bakalanta mo, kaluguran kong kapatad. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. Amen. Talakad tamo po ngeni. Sasalpantaya ko, manalangin ta kang Jesus sa kaya katamong Ginoo ami tuturo karing tao king tune kabiasnan ning pakalulu at lugod. Nga tamong manalangin, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo Jesus, ituro mo ring matalino at mga biyasang maging malati at mapakumbaba. Bana bulalag mo ing lugod ning ippakarela, inya ng aming manalangin. Para ka rin kailangan magdalang mabayat apusan, ipabalo me karela ing mamunang paud ning ebanghelyo, ban at alastas da ing lugod ning ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Para ka rin ating pakibatan king kapakanan ding bansa, iturumong misakwil king gera at magdulap kapayapan, bate king katuliran, banakwarang akilala ing lugod ning ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Para ka rin pinilira ing sumuyo ka rin kalulong dili, bustan mong ela masisira loob, ban aranasan dayong lugod ning ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Para kaya kami ngang atyo karing komunidad ming Kristiyana, atuklasan mi sana karing panalangin at king tinape, pisusuluan mi ing kapayapan ape nga ako mo, manalangin kaya ka o Ginoo. Ngini po adwanta mo yung sarili tahang kapagnasan. Ginong Jesus, maya pingatsyu ka keti ngening kayabe mi. Pakiramdaman mo kami, uling balo mo kami, at pagnasan mo king tumula, ikaing ginumi, manggaman king alananga. Tinape at panang ngeni
Manalangin kayo kapatad, banding kaya katamong daon, matanggap lara pa ng Diyos, ipang mayupayang tuto. O ginuy paintulot mong iting daon, king ikaligaya ning kaya kang lagyu, padalisaya na kami at dala na king ilapit king biye alanangga, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuma natili kaya kayo. Yat nayo ring pusuyo, pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanangga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi, pauli ning lugod na king palpi kasalang tao, bebaneng kayang sarili, ban mi bait king meto nga birhen, king pamaylasa na king krus, kinabos na kami king alang kapupusan na kamatayan, at king pamanyubli ng nebye, pigkaluba na kaming biye alanangga. Ulinita kang bering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya. Layon makyabe alang tuk ng babye kapurian kaya ka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banal o iba, iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mula sana retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasune at binyene ka rin kayang disipulo, nga na. Tanggapan niya iti kayo nga at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinwaning kalis, pasibayo yang pepa salamat kaya ka,
at binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Banket mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti anting pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, darawon miya kaya kaiting tinape ning biya ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepaliarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulu-sulu king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan meoy paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, banbi ganap king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming obispo, i Pasiano ing kaya kaming obispo emerito, ding sablang obispo, pari, diakono, relihiyoso, ding kaya kang seminarista, at ining mabilog a pamilyang kaluguran ng kaluguran, ning kaya kang anak. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling niye at ding sablang meyang unabiye. Tanggapan mula sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga. Ban kayabe ng Maria ing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose ing kayang esposo, kayabe ring apostol, kayabe namo namang Santa Monica ing kaya kaming patulunan at ding sablang santo. At tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, banggaman king alanangga. Mausta mo pungini king ipata mo nga tsubanwa king panalangin na tiro ng Jesus kaya katamo. Tata
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kaya kang pakalulu. Parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia. At pamayapan may ampon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Ing kapayapaning ginumanatili sa kapilan man kaya kayo. Ipakita mo pong ining misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo ngan. Cordero ning Diyos, ang ilalako, king kasalanan ning yato. Pagkaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, ang ilalako, king kasalanan ning yato. Pagkaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, ang ilalako, king kasalanan ning yato. Ibiyemo ke kami ing kapayapan, ibiyemo ing kapayapan. Kaluguran kong kapatad nyo, ing kordero ning Diyos, nyo ing milalako king kasalanan na ning yato, mapalad laring mayayaos king apuna na ning kordero. Eat and drink, feed on the presence of Jesus. The Lord. Eat and drink
to me, all you who labor and find your rest. Come lay your burdens upon me, my yoke is easy and light. Eat and drink and feed on the presence of Jesus. Come to me, I will never forsake you. Be not afraid, I am with you, holding you always close to my heart. Eat and drink and feed on the presence of Jesus. Eat and drink, feed on the presence of Jesus. The Lord. Manalangin tamo. Ipa, pepaintulutan ming datang kaya kaming anak mo at kapamilatana, kilala mo lang anting kaya ka. Ding mapakumbaba, ding maluka, ding mangalati, papakit mo ing kaya kang sarili karela, at kakatmuan mo karing kaya kang kalam. Tanggapan mo king pasibayo, ulinging pusaning ketasan at upaya, mabayat siyang daralan mi. Iyangat mo kami, pagkaluban mo king bayong sikanan, at dinan mo king kapaynawan kaya ka, kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapabaluan po at paganaka, Luklok tapa po. ing koronadang larawan ning Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon, dumaloy po karing parokyang sakop ning kikatamong Vicariate, ing Vicariate of the Holy Redeemer. Uling itamo po ing host Vicariate, king darata ng 67th Canonical Coronation Anniversary, king September 8. Magumpisaya pong dumalo bukas, July 10, 2023, Lunes. Manibatan niya king kayang kapilya king arsobispado, ing parokya ng Santo Domingo de Guzman, yang muna ng dalawan. Itamong dalanan na ning malalarawan, nung malyari, ang tabayanan tayo po bukas, ing pamaglabas ra. Magumpisa Lagundi, Santo Cristo, Parian, San Antonio, Santo Rosario at San Pablo. Alas 3 linggat panapon, ing paglakoda ring malalarawan king arsobispado, papunta Santo Domingo. Karasdaking arapan ning pisang bantamo, tuknang yasaguli, banin sensuan na lang among arni, kabang titig-tig na rin kay katamong kampana. Pasibayo po, nung malyari at tabayanan tayo po bukas ing pamaglabas ra. Pagumpisa Lagundi, Santo Cristo, Parian, San Antonio, Santo Rosario at San Pablo. Alas 3 linggat panapon, ing paglakoda ring malalarawan, king arsobispado papunta Santo Domingo.
Dakal pong salamat. Atinta mo pong kasebyan king kapampangan, numan kabaya ting bubuat, maging mayan, anting patpat, basta abe-abe tamong mamuat. Deni pong kapatad tamo pong taga Santo Cristo po ba? Pasahupla po, king pami pasalida pong raffle ticket. Uling king pamagpa-renovate da po ding Karelang Chapel. Keta pong kabusilakan, kaya pa na po ning kaya kayong puso, nung asaw pantala po, Karelang Tagimpan, mas masanting po, ti panalangin tala po na sana, agam pa na natakam tanda po yung Karelang Tagimpan. Inginu manatili ya kaya kayo, at bendisyonan na kayo ning Diyos, pati na rin kaya kayong pamilya, king lagyo ning ipampo ning anak, ampo ning banal Espiritu, ing misa mi daw ne umena ko king kapayapan.